Wenganeza wethu ishubile indaba phana ke enkundleni zokuxhumana ke thinti uMax Makhanya njengoba ke sisibone lapha kumdidiyeli wamabutho waZulu koSipho Mhlongo ngenkathi ke eveza unganami kahle neze ngenkulumo ke ezenziwa yana uMax Makhanya ezithinta ke indaba ke zasendlunkulu kanti ke wenganeza wethu impela koveza ukuthi impela bazomfuna ngempela ke baze bamthole bafowethu impela ke ngenkulumo ke lapha ke yenziwa uMax Makhanya ke nabona ke wakhuluma kwaze wathinta naso ke uKing Messi Zulu bafowethu impela phamba sikhuluma kakhulu ke ngicela ngishela nje umucu nje omncane kaMax Makhanya nowona ke ososumsindo kakhulu labona ke ekhuluma ke ngaso isilo ngiphinde ke ngizonishiyela ke inkulumo ke yomdidiyeli wamabutho waZulu ke uSipho Mhlongo labona ke ekhuluma ke engawe uMax Makhanya ngaso ke isenzo sakhe ke esegejana ke nawo umthetho wasendlunkulu ake nizwele ke wenganeza wethu naso nje isilo thina esabekwa amaRoma isilo esabekwa amaRoma abelungu basigxisha amaringi esingawazi ukuthi awani asinayo lonto le isilo esilobolo mabeyingane babanye abafana siyakhuleka esilweni samabandla wonke siyakhuleka kwindlu lamithi yamakhosi sithi bayede hlanga lamakhosi ukuba khona kwethu la osukwini lanamhlanje njengabadidiyeli bebutho likaZulu bempi yesilo asithokozile kahle ngenkulumo eyenziwa umnumzane uMax Makhanya kwi-social media akhombisa ungasihloniphi nje isizwe sonkana sikaZulu akhombise ungayihloniphi indlunkulu nesilo sikaZulu ukwehlisa isithunzi unomthebe wesizwe ngalendlela enza ngayo kodwa kana kuba kunjalo ngeke sivumele imizwa yethu nentukuthelo ibe ngaphezulu kokuhlonipha nokubekezelela isimo esibhekene naso njengamanje le nkulumo kaMnumzana uMax Makhanya sinesikhathi iqalile eyenza kodwa asihambisananga nayo iqala esikwenzile sixhumane noNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya lapho athi uMax ungawakhona samtshela ukuthi ayisiphethe kahle lento futhi akekho umuntu owumZulu emphethe kahle silandela umgudu ukuthi uNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya umnumzana uMbongeni Makhanya uNdunankulu wesizwe awuqoqelele udaba ukusondezela le ndoda ebonakala ingasihloniphi siwuZulu wonkana uNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya walwemukela udaba walithatha sizama njalo ukuhlonipha inkosi bakwaMakhanya nesizwe sakwaMakhanya sisihloniphe ekuthenini asibakhombi ngenjumbana kodwa sicela ukuthi lo okhulumayo bamsondeze sikwazi ukukhuluma naye ulithathile udaba uNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya walisebenza wabuya kithi wathi sebefikile kubuka lomfo oMax kwatholakala ukuthi akekho ekhaya akasahlala ekhaya usuwahlala kade ehlala eMayville nakhona eMayville akasekho sebemkhombe eGoli ngakho njalo ngoba senza ubulungiswa bokuthi ayilungiswe lento ngaphambi kokuthi kube khona umonakalo odalekayo kodwa ke uMax uyaqhubeka uMax Makhanya uyawudala umonakalo sudalekile usuyisinengiso sesibona ukuthi ke ake sizame ukumkhuza ukuthi lento ayenzayo ukudlala ngomlilo lo omunye umuntu uyeyibilisa amanzi ethi ubilisela omunye kanti uyibilisela yena ethi uyehlisa omunye isithunzi kanti uzehlisa yena le nkulumo yakhe isifike lapho singaseneme khona kakhulu kodwa sitha sisho ukuthi abasondelene naye nabaseduze kwakhe eke bemkhuze bemeluleke ukuthi lesi senzo sakhe sizomholela ekuthenini sibe nenkinga thina naye sizuleke ukuthi uzinze eGoli kodwa futhi sesixhumanile nobuholi bamabutho bempi yesilo yendlulamithi eGoli saxhumanela ukuthi
ake besifunise lo muntu ohlambalaza isizwe sikaZulu ngalolu hlobo ngoba akekho umuntu ongakhuluma kanje noma ngekhona eDlunkulu noma ngesonisile kodwa akekho umuntu ongakhuluma kanjena ngomfowabo womunye umuntu kuthiwe kuhle. Uma kufika lesikhathi ukuthi lento ayenzeki ngoba usuku namhlanje sivuka nenye indaba kaMax ekhuluma ngendaba yokuthi isibeletho sika Mntanenkosi asibanga sihle, yonke lonto leyo ingamanyala aphindiwe esizweni. Angazi ukuthi ibeletho zabantu abadala uzazingani, kodwa sibona ukuthi ukuze lento ilunge sekuzofanele ukuthi sisukume phansi ke thina manje njengempi yesilo sivikele ihlalo ezitheni nakuba sazi vele ukuthi lo Max lo ayisuki kuyo lento, emva kwakhe khona bakhona. Siyimiseleke ukuthi ake sibhekane nalesimo kusuka manje ngoba lento leyehlisa isithunzi sesilo. Akekho umuntu owuZulu nje nozwelana noZulu nje ongavumela lenkulumo esho uMakhanya. Ngakho kusezandleni zethu ukuthi ake siyitrict ngendlela ezokwazi ukuthi nathi sigculise sigcine sijabulile ngoba isijabulisi lento iyenziwa uMakhanya. Nanokuthi ke futhi siyafisa ukuthi esizweni sawaMakhanya nasebukhosini nje bawaMakhanya sinobudlelwano obuhle kabi nabo njengoZulu, siyabuhlonipha futhi, kodwa kuye kusuke kufanele kwesinye isikhathi ukuthi isizwe nje sawaMakhanya nobukhosi bawaMakhanya buvele obala ukuthi buyahambisana nalento abahambisani nalento, beyikhipha kulento beyifaka kulento ngoba uMax ubonakala edelela kodwa ngaphambi kwakhe besethi usuka kwaMakhanya njengoMakhanya. Manje ke lento izodala ukuthi kube nobutha obungenasidingo. Sibona ukuthi ke sekufika isikhathi sokuthi sisukumeleke lento sime ngeenyawo zombili sikhulume ngayo ukuthi into ke siphatha kabi ke nesihlukumezana nezodala ukuthi kube nemikhuhlane yiyo ke le abasondelene naye ngoba khona nabanye abasemva kwakhe abazi ukuthi kusukela manje sikhona sobuya nomkhwezeli ngoba kunabanikazi bawo lento abayiphethlayo. Thina asiphoqi umuntu ukuthi asihloniphele ingonyama ngoba ingonyama ingeyethu njengoZulu. Uma umuntu ebona ukuthi khona yena kumfanele kuba kube ngeyakhe ingonyama akabuye eceleni, thina siyakholelwa ekuthenini okhokho bethu, omkhulu bethu, obaba bethu babekholelwa ekuhlonipheni iDlunkulu njengoba nathi siyihlonipha. Asikho ke isidingo sokuthi kube khona umuntu ozokwehlisa ingonyama isithunzi ngalolu hlobo. Ilokho besithi asikwedlulise okusiphethe kabi kulesi sikhathi uze kuzofika usuku namhlanje. Sikhuleke. Wena wendlovu, Wena wendlovu. bayede